بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga palanggungan haagama Islam, muna-muna itukbaltan niyo in pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinamuin yari na isab in biya mga ini pangadjian ikatukbal na mo kaniyo harum ini muin topic panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala papag ibadat matukan niya. Muyan in topic taniyo harum ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga katautay manguran haagama Islam, kumawa kita din ha mga parman sin Allah subhanahu wa ta'ala din ha mushaf Al-Quran mahamulya din ha suratul Baqarah ayat kauhaan tag-isa pagkauhaan tag-dua. Muyan ini topik tanyo harum ini. In Allah subhanahu wa ta'ala nagparman, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Kemudian parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangta ukabun in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala mataud-tuod in panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala in muna-muna niya panawag-tawag sin Allah pamanga sila beriman tertentu. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala amu indaran pagbasaon si mga khutaba magkhutba adlaw Jumaat. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amu yan yung panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga sila beriman. Punuin hatian niya yan. O kamulong niya mga beriman. Ittaqullah. Kamu pa Allah. Haqqa tuqati. Sinmatan kabuka. In hatian niya, auntuy din ha mga manusia. Nagmabuka na sila pa Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa bukon bunal. Nalawain haqqa tuqatih. Bukun ini bunal in pagmabuka nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun. Nagmabuka sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawaka in kabuka nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dain dun na sadyaha kauman. Tumagawa bang sila makalatun. Parugaing hula malawa in kabuka nila pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Bang ingkaunan nila nagsasambahyang di hawla. At ini manunjuk yato aun kabuka nila pa Allah. Natatkala nakaliw siya paru kaing hula wayroon na makita kaniya na di na magsambahyang. At ini nalawain pagmabuka niya pa Allah. Di na maitong atawa ka bukun bunal in pagmabuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan in mga sila ini kababaihan, bagsa Fatima. Magmabuka sila hakauman nila atawa hula nila, nagihijab sila. At inamanunjukiin sila yaon, aun kabuka pa Allah. Sa sumagawa, bang sila makalaton, makaliw na. Pahulasin sila, na wayron da makilakan nila. Igun nila natuan in hijab nila. Sa bablong niya, wayroon dalong niya makita kato. Wala nila kaingatan niya to, Allah subhanahu wa ta'ala, kikita sila. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsabda, law sin Rasul, ittaqillah haythuma kunt. Kabuka kau pa Allah, minsan hauno-hauno kau binaybayan. Kita na kau? Dia kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kita magmabuka pa Allah bukun sadya hakauman bukun sadya in pagmabuka na to pa Allah bang aun makita kato magibadat kita magsambahayang kita maghijab kita sumagawa bang wayron na makita kato na malawa na in pagsambahayang malawa na in paghijab tama ba yun dalong niya. Wala niya kaingatan niya at niya kikita dia sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Mangko mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya kahantang kikita mo siya. Dan dito mauning kabuka mo pa Allah. Fa in lam takun tarah, nabang mo siya di kakitaan, fa innahu yaraka. Tumtuma, ya kau muslim, kikita rakaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun takasan si manusia. Mag-amal ibadat siya, ini wairun na makita kan niya, atawa ka magmaksiyat siya pa Allah, long niya wairun na makita kako, na tumtuma, yan dun in dua malaikat, kiraman katibin. Siusulat yan in amal ibadat. Inhinang mangi, katanya to. Siusulat sin dua malaikat. Na, amuyat yung panawag-tawag sin Allah. Na mga bariman, kabuka kamu pa Allah, sinmatan kabuka. Na unin supat sin ayat, ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna. Ayaw kamu mikimatay. Illa wa antum muslimun. In buat malengkan in kamu yan muslim. Ini alam ka Islam. Alam panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. In kaagita. Ini magmabuka pa Allah. Na, inyat to mga katautay manguran ha agama Islam. Panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga sila bariman. At ini bukun bariman, wayron lamod. Na, katapik ta harum ini na suratul Baqarah sabut takaina sambil biasata parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas o kamulong niya mga manusia muslim iban si manusia kafir nag-iibadat pa Allah. Iban sin wala nag-iibadat pa Allah. Tiyawag sila sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini. Law si mga ulama, awwalu nidain fil mushaf. Bang taukabun. In mushaf ini, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mabasatatuan in panawag-tawag sin Allah. Ya ayyuhan nas. Awwalu nidain fil mushaf. Panagnaan. Panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga manusia. Sibuk dain muslim. Iban si bukun muslim. Nakalamod siya parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nauning panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pamanga sila manusia ini.
Ingog kamu. U'budu rabbakum. Impanawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muslim, iban sin bukun Muslim. U'budu rabbakum. Mag-ibadat kamu patuhan niyo. Kamu ini impanawag-tawag sin Allah. Akatan manusia, angan insya manusia na diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala inkatan manusia. Muslim iban sin bukun Muslim. U'budu. Mag-ibadat kamu pa Allah. U'budu rabbakum. Kamu ini naghihidjatul sin pitong lapis langit iban sin gumi. Nag-ayupot kato taniw. Nag-ayupot pa mga ini manusia. Manusia iban sin jin. Isintuhan yan. Alladhi khalaqakum. Kamu intuhan nagpapanjari kaniyo dan haway. Minal adam. Sabab in kaawal sing kita niyo ini, mga katautay manguran, in hinasyo sing kita niyo ini, minal adam dan haway. Na isin panagnaan ini manusia papanjari sin Allah. Ki Adam. Na isin asawa niya, Hawa. Hawa din kaniya. Dengan gusok. Sila yan in panagnaan manusia papanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, in karasali sin Adam yaun, din haway. Damik yan ni Hawa, din haway raisab. Minal Adam. Ma'dum. Nakaano sila na aun yan? Hawaktu sila papanjari na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan in Tuhan mapatut pagtag-ipunan. Singkatan manusia. Amo in nagpapanjari. Manusia din haway. Ining kaawal sing kita nini din haway tuwi. Uy, roon. Ano kita naawon? Hawak tu kita piaawon na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yun yung kuno yan. Biada farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala in nagpagwa kaniyo dain hapakandangan sin ina niyo. Naman jari. La ta'lamuna syai'a. Piagwa kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala dain hapakandangan sin ina niyo la ta'lamuna syai'a. Wayron panghati niyo yan. Yag anak kamu, sin ina niyo, wayron panghati niyo. Wayron panghati niyo. Bihat to da, in Allah subhanahu wa ta'ala, kaya panjari niya inikatan manusia, din haway. Kano siya naawon, nahawak to, piaon na, sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga manusia. Amo yan in Tuhan, ini mapatut pagtag-ipunan. Kami susumbawon sin kita, sin manusia. Walladhina min qablikum. Walladhina min qablikum. Iwan sin amuin umat na kauna. Mga tao manusia na kauna rin kato taniyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala isab in nagpapanjari kanila. Sin sambat in nakauna manusia. Adam, iban sin Hawa. In sila ito, panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Direct, dengan lupa. Nampay kita ini, puas, ini kan apo Adam, iban kan apo Hawa, na bukon na isab din na lupa. Bukon na din na lupa. Din na tubig puti. La'allakum tattaqun. Allahu Akbar. Bangkitan si mumba na pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo intuhan nagpapanjari, manusia, nagpapanjari ha mga manusia, dain haway, iban sin manusia, nakauna rin kato taniyo, Syumbata in Allah, la'allakum tattaqun. At niya, may hinang niya to, taming, takwa, la'allakum tattaqun. Pag mayan kamulong niya, makahinang taming. Sabab, in taqwa, al-wiqayah, shield, taming. Muna-muna, taming, bangdira dunya, taming day na uno, day na mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan din tao, bang makusugin pagmabuka niya pa Allah,
Di siya makakauswagi ng inilanggal sara pa Allah. Di. Sebab may taon kamukha niya. Nahinang niya to ini taming. Na ano akhirat? In pagmamukha pa Allah subhanahu wa ta'ala, may nang siya taming. May nang siya taming. Mga kataw-tay manguran haaga ma Islam. Yan yung hakikat niya. Na may nang niya to taming. Dahil na uno, dahil habong sisin Allah. Ampain Allah subhanahu wa ta'ala, na bidda, inbong sisin Allah, iba simbong sisin manusia. Bidda. May nang ito taming, dahil habong sisin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan. In pagmamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabsin nag-ibadat siya, siyumbana in Allah, nagsambahayang siya. Ha? May nang niya to taming day na day na pinarka jahannam. Nampain kayo mapaso. Mapaso in kayo, mga kataw-tay manguran haaga ma Islam. Mapaso in kayo. Sumunod ini ayat, alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Siyain amuin Tuhan nagpapanjari. Ini ya panjarihan kamu. Nagpapanjari Allah. Unin pia panjari niya arda al-arda. Amu na in lupa. Amu in gigi ikan singkitan niyo ini. Lupa saan? Firasha. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala. In lupa ini biya siya siya hanig yaon. Siya hanig sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, lupa, hinang sin Allah, katutan yung manusia, na may nang ito sabab, kemumpaat katutan niyo. Nantafi'u biha. Intanda niya, na mga lupa ta, kung may mga mumpaat, makawata alupa yaon. Makatanong kau, ito'y kuno, imumpaasin lupa yan. Makapatindog kau masjid, makapatindog kau ini kupong, makatanong kau mga ini saing yaon, mga gandom, iban sin ini dukaing pa. Yan, imumpaasin lupa. Nauno yan, ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Was-samaa binaa. Iban, ya panjarian kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, as-sama, amuna in langit. Binaa, as-saqaf. Artinya, ini, ano ba yaon? Atop. Yan, langit yan. Wa anzala minas sama. Damikyan in Allah subhanahu wa ta'ala. Di pamamarahi. In dihilan kita niyo, lupa, iwan sin langit, Allahu Akbar. Wa anzala minas samai ma'a. Kaya turunan ni isab kita sin Allahu subhanahu wa ta'ala, dain hataas langit, amuna inggabon, ma'a, amuna intuwig. Kaya turun sin Allahu subhanahu wa ta'ala intuwig ulan. Dain nagabon. Si mga ulama, Al-muradu biha hahuna as-sahab. In pagbahasa ng langit, piyanaog atau piyaturusin Allah subhanahu wa ta'ala minas samai. Dahil natas langit, amo na inggabon. Sabi ito siya taas. Amo na intuwig ulan. Mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ini. Nah, manjari. Uni supat sin ayat. Fa'akhraja bihi minas samarat. Iban, Yagwa ni sabsin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab sin Asabab sin tuwig ulan yan. Sabab sin tuwig ulan, Minat thamarat. Mataod, siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katumbo-tumbuhan, agin lupaan. Na yan. Unin maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala, dirihilan ni manu siya ulan. Asabab sin ulan niya di maugmari pa agin lupaan, na timubuin mga katumbo-tumbuhan. Yaon na impay sa buto mo na kata ni mga inipangyanum, diha babaw gumini.
Na unin biya mga maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rizqan lakum. Rizki yan kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sa intao, aun waktu malupa. At tawag kaya lupahan na Tuhan niya. Di na minsan maingat magsukol pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di maambat mga katautay manguran ha agama Islam. Ini'mat sin Allah. Di na mabista di. Minsan pa kita kimawa na calculator, beto ka. Di mabista in mga ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asal ini biangkir sin Allah alam sin Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pag niyo bista-bistahon, itungon, in mga ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha. Di niyo rama itong. Di niyo rama bista. Di. Mataud ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mat. Nauno yan, ni'mat yan. Rizqan lakum. Rizki yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ganda, tuwi kita magsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nauno yung birin pagsarang sukul yan. Uno, mamaray na ba lamo, ini alhamdulillah? Di ang mamaray, di. Tay mauntain panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini. Yawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, katan manusia, nakalamod ka ang muslim. Nakalamod ka ayat ini. Manusia ko yan. Panawag-tawag sin Allah, sumbahun ta siya. Sumbahun ta siya. Nabiyan, kita magsarang sukul pa Allah. Buko namin timugtog na sa jakab tangan. Alhamdulillah. Magsukul pa Allah. Di ito mamaray, di. Tuwi kita mag-ibadat pa Allah. Tayo maunta, panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jadi, puas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nanawag-tawag. Mga sila katan manusia, suway sila sumumba pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapanjari, kanila din haway. Iwan si mga umat na kaunat to. Damikyan, di hilan na sila uno, mga kanikmat-nikmatan. Anda niya di maitung. Na, din ang mga nikmat yan, uno yan. Lupa, kami na ayat sabut sin Allah subhanahu wa ta'ala. Langit. Yan awakan pa kita niyo uno. Di atas langit, tubig ulan. Asam sin tubig ulan niya pag naog maripa, ini lupa, na sup-sup sin uno, sin lupa. Na timubo yung mga katumbo-tumbuhan. Na mga subok kita niyo. Yung mga nikmat yan. Ini, irihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga sila manusia. Uno yan, unikmat niya. Tawag ni maksud sin Allah. Rizqan lakum. Karena inyan rizki yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya di kau makaligwat mo di ako lang makapag-ibadat pa Allah malam maimbaran ko. Oy, itaw sin rizki dirihilan kau 5 di ko mag-usaha. Mata pangdungog simud na uni sumpat sin Allah ini parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat niya. Siyabot na sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan nikmat. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan di ayat ini nang langin Allah subhanahu wa ta'ala. Nang lang. Fala taj'alu lillah. Ayaw niyo hinanga in Allah subhanahu wa ta'ala. Andada, mga sakuto, pagsyirik, pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di mabayain Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangan siya limbang, di. Fala taj'alu lillah, ayaw niyo ini hinanga. In Allah subhanahu wa ta'ala limbang. Limbang nga uno, pag-ibadat matukan niya. Haram yato haram. Manusia muslim nag-iibadat na pa Allah, simasambahayang na, nagjajakat, nagpupuasa, nagnanaik haji, sumagawa
lialawakan niya rin sa blimbang in Allah subhanahu wa ta'ala. Na in Allah subhanahu wa ta'ala. Fala taj'alu lillahi andada. Ayaw niyo hinanga in Allah subhanahu wa ta'ala limbang kapag ibadatan matukan niya. Sa mayta, uno-uno ibadat. Sibu da malaggo iwan sin masibi, angan insyayan ibadat, ibadat tumaalluk pakabtangan, ibadat tumaalluk pa inihinang, ibadat labi aula, ibadat tumaalluk pa ini papangatayan. Ha? Yukbal si manusia. Aro kain day na Allah. Amo na yan, yung pagtawagon sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini anyaya sa lago-lago, anyaya. Pagsakuto, syirik. Tawab, natin si syirik ini, biutang mo inangan mo in Allah subhanahu wa ta'ala, limbang, kapag ibadat, matukan niya. Naampa, zulm, anyaya sa lago-lago. Bagi manusia nag-ibadat, mahuli nagsasakuturay sa siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, zulm. Wayron ka din si manusia. Pula-pula mo. Nag-ibadat na pa Allah. Ha? Mahita pala, wakan niya limbangin Allah subhanahu wa ta'ala. Naampa, dumadlaw biya, wasanya in ayat. Alam sa bahayang pa. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tupot ikaw in pagtag-ipunan na mo, wayroon na dukain. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'bud. Tupot ikaw in pagtag-ipunan na mo, wayroon na dukain. Damik yan, tupot ikaw ra isab in pagpangayuan na mo, tabang. Namayta yan pagdatong sin kuan. Lialawakan tara limbang in Allah subhanahu wa ta'ala. Matura kita pa mga tampat yaon, tabiya. Matura kita pa mga nunok yaon. Ha? Aon pa waktu, indan ha mga bangsa muslimin, ana, kahakaron nila pa mga pinit yaon. Ay, ikaw na binatang sibi-sibi, jahalis, may tajalis. Intanda niya, wayron halian, magpangintaw. Nakatoy kuno. Amo na yan kabukaan sin kaibanan bangsa muslimin. Mabuka, bang nagkatingog na biyan, nayat to na. Long niya, bukon long niya marayaw yung kwanta ini, panota. Mga palipalihan. Dihan. Nainyat to, pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanday Luqmanul Hakim, wiyasiyatan niya, anak niya. Unuin wasiyat sin Luqman. Long niya anak niya, ya bunay, la tusyrik billah. Suratul Luqman. Ya kaulong niya anak ko, nando, ayaw kaulong niya magsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ko magsyirik. Sabay ta, inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sa bunal tuudlong niya. In pagsakuto, syirk, la zulmun azim. Anyayayan sa lagu-lagu. Ito'y kuno. Maitong niya to anyaya. Ibadat, tiukbal mo, paro ka ingday na Allah, anyaya sa lagu-lagu. Anyaya. Wad'u syai'in fi ghairi mawdi'ihi. Biutang mo inabog parakala yaon, hamukun bubutangan niya. Na anyaya yung guwa. Anyaya. Napaliang kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fala taj'alu. Ayaw niyo hinanga in Allah subhanahu wa ta'ala limbang nga pag-ibadat matukan niya. Sabab mayta. Allah subhanahu wa ta'ala in nagpapanjari kaniyo dan haway. Napag-uuslakan mo siya limbang. Damikyan. Siya rin sabi nagpapanjari mga umat na kaunat to dan haway. Damikyan dirihilan pa kau ini nikmat. Nikmat lupa, nikmat langit, kinaukan pa kau tuwig ulan,
Di nga sabab sintuwig ulan niya timubo, mga katumbo-tumbuhan, nakaon na bukas, di na mambat pila karot na in bukas na naubos mo. Di minsan magsukol, rizqan lakum, na mga parakala yan. Di hilang sin Allah subhanahu wa ta'ala, uno yan, rizqan lakum, tumtuma, rizki sin Allah. Nabang rizki sin Allah, magsarang sukol kita pa Allah, magibadat kita. Tayo maunta ipanawag-tawag sin Allah. Tayo maunta in ibadat, tayo maunta ipanawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diawag kita, parakala dakula ini. Parakala dakula. Wala taj'alu lillah. Nasambil kita liang sin Allah. Na ayaw niyo hinanga in Allah subhanahu wa ta'ala limbang. Samay ta. Wa antum ta'lamun. In kamo yan, mga manusia, kiingatan niyo. Sin wayroon mapatut pagtag-ipunan, buat malingkan tuput in Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na dukaing. Minsan in dukaing agama yaon, kiingatan nila yaon. Aun tuod Tuhan. Aun tuod Tuhan. Minsan in Fir'aun. Minsan siya, imaku, siya kun into, ana rabbukumul a'la. Siya bahasa intuan sa taas-taas. Wayroon na mga siya imyan long niya. Anallah, aku lang niya in Allah. Wayroon. Wajahadu ang sambi ayat, wajahadu biha, wastaiqanatha anfusuhum. Sabab sin kibir. Ini pride nila yato. Pride nila, tubtob sa jahadila. Sumakawa, alam atay sin sila, kima kakakanda sila. Aun Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin mapatut pagtag-ipunan haka sa bunnalan. Subay kita magkamaya, matudtuhan biyaon. Di hadun niya, mataud Tuhan. Mataud. Matu sa jagaw ba mga China yaon, di maambatuan in Tuhan. Tabiya. Aurat pa sin manusia. Impek susumbasin mga ini kaibanan bangsa. Ang mga dukaing bangsa isab, mga sapi, impek susumbasin sila. Mga binatang. Ikaw na. Tino kuno. Na ini kato, mataud. Di mambat. Nanyari, mga kataw tayo manguran ha agama Islam. Ini, di nakita niyo ini makadiskas. Adlaw akhirat, bang maaunin pagtaksil. Adarat sin Allah, in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyawag pa kita niyo. Dugay pa yung mga ulama, amin magpatumtum, nagpasawa, nagpasaplag. Ang ganda yung Facebook biyaon, long kubiya, uyrun na awam. Why? Wayroon na awam. Alam FB, Facebook, wayroon na awam. Sa mayta, naglakat in pangadyan si mga ulama. Naglakat. Pag-usumyan ko mo awam ako, sabab limuag, indun niya biyaon, mga katautay manguran na agaw isab. Sarta limuhay, mga pakaradyan singkitan niyo. Imano siya. Nakahinang siya, pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli nawapat na sadya siya, awala nakapagtawbat pa Allah, lausin Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Sa munal tuod, haramun sin Allah. Niya, inuno yan, insulga. Haram, kanya insulga. Sumud pala insulga. Nabang haram kanya insulga, pakay na siya. Papinar ka jannam. Di na fiha. Takal na siya. Halong sinapinar ka jannam. Ang kanda ini, di siya ini kapag gudguran, parkala ini. Di. Kanda wajib tuod. Manunjuki, wajib insuway kita manuntut ilmu. Wajib. Ilmu, bang tadi, ini kapangadjian di muntul ini pag-ibadat sing kita niyo. Amo yan ini ilmu wajib suway siya ini tuntutan. Pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan. Amo pa in kita niyo ini. Kita niyo. Manusia, bukun nabi, bukun rasul.
walaupun in rasul, rasul masuk pa Allah Subhanahu wa taala. Siyang gupandasin Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapain mga umat niya. La in asyrakta, bang kau nagsakutu pa Allah Subhanahu wa taala, ya kau Muhammad, la yahbatanna 'amaluk. Tantu malarak in amal ibadatmu. Kau na puan taon, tuyo na kau mag-ibadat. Pag-ubos ini ibadat mo yan, hiyay bulan mura, lialamuran mura, pagsakuto pa Allah Subhanahu wa ta'ala, larak in ibadat. Maka larak. La yahbatanna 'amaluk. Di pa mamarahi. Larak na in ibadat mo, wala takunanna minal khasirin. Adlaw akhirat, intao, nawapat na sadya. Diungog na imparman sin Allah, inya ulyang sin Allah, pagsakuto, ilawan sin pagsakuto, amo na into manawhid pa Allah Subhanahu wa ta'ala, tunggalunin Allah, wayroon na ini piarulin niya. Yasaran niya, nawapat na sadya siya, hawala na kapagtawbat pa Allah, na haramun kanya ini insulga. Haramun kanya ini insulga. Nah, pinaka jahannam. Waliyadzu billah. Nah, unin lawan sin pagsakuto pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Amo na ini panuhid pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Panuhid pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunggalon tain Allah. Magkita mag-ibadat. Dan ang mga syurutu qabulil ibadah, mga syurut, amuin taymaun sin Allah atawa ikatayma sin ibadat, dua, panagnaan ni al-ikhlas. Magkita mag-ibadat pa Allah Subhanahu wa ta'ala, nando suway tulus ikhlas pa Allah. Nakagawa din diin pagsakuto pa Allah. Nakagawa din diin pagpakita-kita. Biyansan. Ikarwa, al-mutaba'a lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Nabang kita mag-ibadat na pa Allah Subhanahu wa ta'ala, na suway sab mga undang-undang sin Rasul. Buko na mo ibadat pachamba na sadya. Amuin hawa nafsu na sadya iniagaran. Aun pakaibanan sambil pikilan nila inagaron nila. Binon nila yung parman sin Allah iba sin hadis. Apamam si mga sahabat. Binon nila. Hawa nafsu iniyuna nila. Maingat kau. Isyu ka mo maingat. Allah, nagpapansari ka mo din haway. Isyu ka mo maingat maginang sara. Rasul Nabi Muhammad. Nampan sa makajawab. Di siya makajawab. Ba't sa ibang siya jawab? Kufurin ko. Di isang kaliwan na Allah Subhanahu wa ta'ala pang maginang inisara. Buntulin sara sin Allah. Nabiat, nabang kita mag-ibadat, patudyon ta na ba pa Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukon na mataw din mga ini-parkingan niya bukon, tulus ikhlas pa Allah. Biyahan. Naman jadi, bang tulus ikhlas pa Allah Subhanahu wa ta'ala, makadisab kita, undang-undang, sin Nabi na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukon bimakna, nagtulus ikhlas na ka pa Allah, mo isang bahayang ko ini, tulus ikhlas pa Allah. Na si mambahayang kauluhol, di hawla taniyo, isang siyam pa. Namukon biyanin pa ini undang-undang sin Rasul. Minsan pa isab, tulus ikhlas pa Allah, bang isab wala ra imamu, din na mga aturan, undang-undang sin Rasul, nariratay maun. Tiratay maun. Na minsan pa isab, himugdan na, insipat mo, biya si sambahayang sin Rasul, bang bukon day isab karna sin Allah, diray sab tay maun. Diray sab yato, ini tay maun. Suratul Fatiha, makalima na to, atawaka, ini akong adlaw-adlaw pagbasawn sing kita niyo, in ayat sin Allah Suratul Fatiha, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tuput ikaw in pagtag-ipunan na mo, wayroon na dugaing. Iwan, tuput ikaw ra isab, in pagpangayo-ngayuan na mo, tabang, wayroon na dugaing. Idha sta'anta, fasta'in billah. Magkamabaya, pangayo ko pa Allah. Min mga parakala isab, di kakausan siya, hituk ba si Manu siya, buat malingkan amurain Allah, na amo yato isabin, pag ipangayo mo pa Allah.
Bukun isab mo in para kakausan mo ra isab, biya mga magtukol dingding yaon, mga pa ko pa Allah bukun. Bukun isab yato. Ha? Mga magbuat kahoy yaon, bang isab kakausan mo ra, nabukun mga ka pa Allah subhanahu, ya Allah, tabangi ako magdasin ini bangko ini. Ay, ikaw na. Kakausan mo saan? In pagbasa undi pagpangayo-ngayo, amuin di kakausan siya itok na si manu siya buat malingkan tupot Allah subhanahu wa ta'ala. Amun, biya sinuno? Biya si mga yo kau rijiki. Miki rijiki ka pa Allah. Miki ulan kau. Di sa nabukun mima namatu ko patao. Law mo na ya ka Muhammad, ini rijiki ako ulan. Ha? Nasakuto pa Allah. Pagsakutusan, may Tuhan siya yan? Ay, ikaw na. Nabet to. Daw sin Allah, iyyaka na'budu. Tupot ikaw in pagtag-ipunan namo, susumbahon namo, susujuran namo, rurukuan namo. Doon kami mangayo ini dua sumba ito katan. Sumba. Wayron na dukay ikaw ra. Na ayaw isab kita sumiguro, long musulka na ba? Long musulka na sa ini. Ha? Ikaw maniguro. Long musulka na sa ini ako. Tamay ta. Tulos ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala in ibadat ko. Damik yan. In ibadat ko, biya lang niya sipat sin Rasul. Ayaw ko magsiguro, ayaw. So, may taon ni sumunod ayat. Wa iyyaka nasta'in. Tupot ikaw in pagpangayo-ngayoan na mo tabang. Ayaw ko magsiguro. Bisan kita nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sumeresab kita mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mayan, amo in tatap, in pag-ibadat sing kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, sambil na sadya kita sumud paginlupaan. Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pag-ibadat ka pa Allah, sambil na sadya, amo in datungan kau kamatay. Datungan kau kamatay. Pag-ibadat ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, sambil na sadya kau datungan, ini kamatay. Na ayaw kita maniguro. Ang kanadin hamanga, dua sa laggo-laggo. Daran pagbasaon sin Rasul. Dua upo-upo da. Ya muqallibal qulub. Thabbit qalbi ala dinik. Nah. At ini na ngayon ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mangman ini, atap-tapon. In pag-agama mo, in pag-iman mo, in pagmabuka mo pa Allah sin matan kabuka, in panawhid mo, ala dinik, doon na agama mo. Nasambil na sadya ko, mapatay, halawm ka Islam. Wala tamutun na ilaw antum muslimun. Ayaw ka bumikimatay, in buat malengkan, in kamuyan halawm Islam, Muslim. Nananawhid pa Allah. Yan, inatansin ini Muslim, al-Islam, Islam agama. Bang siya ini simud na Islam, pagtagka niya, Muslim. Na Islam, al-istislamu lillahi bitawhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu min asy-syirki wa ahli. Pagsurrender pa Allah subhanahu wa ta'ala, laway panauhid, ang gautaanin unuun na sa parda akan sin Allah sin Rasul niya, tarta layuan inday na mga sa laggo-laggo, ikalarak sin ibadat, amo na in pagsakuto pa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Layuan tatto. Sabab, pag dumatong ini adlaw akhirat, lusong. Makabuka, bang kita may ng lusong dito. Asabab sa sin pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkanda, Ibnu Mas'ud, qultu ya Rasulullah, long niya, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayu dhambi a'zamu inda Allah. Unulong niya in, dusa sa laggo-laggo. Padarat sin Allah. Nalong sin Rasul qala, an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak. Amuin, hinangan mo in Allah subhanahu wa ta'ala limbang, mag-ibadat na kau sayat to risab ko limalawag limbang, hindi bang kau mag-ibadat kaniya. Hindi mamaya in Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa khalaqak. Nasarta siya in nagpapanjari kayo. Di ko masipog. Allah subhanahu wa ta'ala in nagpapanjari kayo, mahuli bang kau nag-ibadat, nilawakan mo risab siya to'y limbang. Nagduruwa ka pa Allah. Sa ayat to na kung nagduruwa pa mga ini makhluk. Nagtatawakkal ka pa Allah sa turisab ko, nagtatawakkal pa rin din na Allah. Yung mga yan, ibadat yan. Intagdapukan niya, intagbustakan niya, Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun makhluk, bukun. Bukun makhluk, intagdapo niya. Bukun Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, dengan sebab tu, ya mga dimatong na waktu, ini murah-murahan, nagmayan ini pataptapon sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-ibadat taniyo, sambil na sadya kita mui, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, patubtubon ko in muhadara sin kita niyo harum ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.